Lalu Nabi Isa wan bubuhan pengikutnya tulakan hendak manyurangan. Sekalinya banyak nang tahu, lalu maumpatinya. Parak maghrib, Petrus baucap, Guru, suruh pang bebuhannya bulikan, biar bebuhannya tulakan ke kampung-kampung nang parak sini, supaya bebuhannya kau makan wan guring, soalnya di sini kada ada apa-apa. Bubuhan ikam nah harus memberi makan. Ada 5 roti, awan 2 iwak aja. Ya Allah Ta'ala, pencipta alam semesta, nang memberi berkah. Berkahilah makanan nang ini. Amin. Asa kada percaya aku nih. Lah.